mutegeri wa Meru TV na umbitikire nkugwatewe nikiriteto che Meru TV oro bantu kuya Jumatatu tariki 27 cha mweri ywe na mwakeno yoturi yangirire 26 ni wambita muthoni wa kiramana mwana niliwetwa mathitho ni Paul Ngujiri na tuyete kendo kunenkerie cho ititauri kana ichunkwa mitandaone yetu ya ukinyaniria twigwo Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya tuthiatire kenda wetana mbere na kuwata ndeto ina inge na njira enda ya tokiambiriria gicigo ne mbunge akiano thimenti ngavana wa Meru Mutumantu ethinkeru ari na chumirite na kurugwa kanende na arariretie mantu yethirite yagitana mbere akaunti ya Meru yege wite kwa mari ya ruwe ya kiuria akiaria na gweteti yari kuthetera na kinya gutira kariba kaunti ya Meru bakuba kwithira bakiona kioto ntubura butumite nende akariana na ngutire chithirite chitamba akiwa wite kwa mauri ya ruwe kwa itire kenda autiera nende kwina maugaruruku na kinja kwina wete na mbere kirirwa ngiruro ruwe rwa mewaskenda utira ruwe irikuba kwithira rukitherwa kaita konthe na kurukina ndinara weteti yare akomba kwithira kithikira Ameru kenda kuona kithira maugaruruku ya komba kwithira ya kibuthi na mari yethira ya kinia niyo riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambu. Uteti bwegena na ngarame ya maguri jaro jiro amewas ruitete na mbere mubira jujuna juge kara kuganano ne atongere kumakire mubunge Rahim Daud MCA somwana ngavana na kampuni ya Mewas na arwa ngavana Mutumantu ethinge nonekete kwariria nteto eja kiorota rwangirwa wasreb. This was not our making as the county government. Roji rote regulator one county government ibatu ene company yes mbati kwena body ya national government that regulates the water distribution, the management of water companies in all the counties ya Kenya Temeru aki. So this body nyo ere yuga nimbeche ya naikarewa tariffs nyo ya na the tariffs They can guide on how to pay for the water consumption. Ndi hamwe na bubu mutumari ganegitwe kirero gya kari na atumiri baro jiroro rwa Mewas akiuga bageka mochemana na kampuni ya Mewas na atongerane kenda guchura ntaira maguri jaja akiuga noka kampuni ejira achoga njira cia kuria irando bare naryo. Most of these monies to wekira tariffs yutechie ya kiri county government of Meru ni chieta kuria marando ya World Bank mostly becha ichuma kiri World Bank and other funding sources irachie ya kumenyera roji inaombecha yuigeta finally na the most recent loan tura ni iraya expand water ya roji kuma kadhita royete ya kiri company to ya Mewas na toa wa milioni 80 either ya ndo ode muntu wakatoa mbecha odheri. It is a grant. No, it is a loan grant tribatere Korea. It is a loan that we must repay back. Ni nteto erethirite inyirite karibu nene maandamano jagi kujirwa bimwe bire bikurukite muno bakiorota ngavana Mutuma na kuringana na Eric Mutuiri ngavana abwirite gwikerwa rekire mbunge ya Meru kire gutetheria kariba bakuria ngarama eji ora batu tugere Mutumantu ethinke kethwa na gwitikaniria rates wire gurura na ekire subsidy non tutikuga imukari yake obati ko bear cost eroji amukari ujo rira kwenda new collection arere yage ntukionde mokanga akare nya to joint akare yani nyamitera no kurira kuire karaja kanguge ku supply roji ire responsibility mwananchi. Ko that is a conversation to kwenda kuga thirikari na kanya koroki gavana Mutumani ariritie rando kaunti ya Meru gwetwa ni mubiashara muchungu kumana na kwingatwa kwa wekire Leopard Rock rwangi rwa kigena rukiandikira kaunti baro ya kurungika na kugita mbecha kumakire kaunti ndiko menyina ministry ye kurita instructions from non tunende alienda ko embarrass Ameru na kinya ko embarrass munene president ura were akaturira ndurira nonto nende you know mwanene the atistura wente to kidogo kedra baba na were akaturira kawoni ndenga bana mbatere gustuka tibatere gustuka bando de trust baba na were akethia tea
akarea na atera waterea Gavana Mutumari yuga untu bubu bukeja gwita na mbere agatongerea maandamano bichini ya waziri Mbadi guchwa machokio jabio ria bari na bio Mbadi endelea na tabia utorea Meru ndebo tongeria tuandamane kuma utingwa thia babu arimu bongwa thia twita twere anto bauba kwa advise Mbadi that ndeto ite wetekirwa tutitikanĩria nacio na tutikwenda manto yawa kwenda ku interrupt service delivery kire anto ba Meru no tutemerwo akiyene rando many counties yene marando na tutera ibwene other county egetwa irando in the manner which this ministry ekwenda kubwithia. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tubariboti una njira ikinyanilite ura wari MCA owandi ya Bogeta East Kenya Mwirigi Karinga na chiumirite na kumeneria nene thirikari ya kaunti ya Meru rungura ngavana Mutuma Ntwethinki akiwa na aremi kumba kwithira kibwithiri na kinya kuthurana cibitari ya Kanyakine akere na muthuro agwite akariba rutere rwendera bajo bateona guntu kwa gwita kurigito na kuruki kwambukiro tungata bubwe ya bugimba bo mwiri akiuri ngavana na atungere barutere bachiumire kenda gutira nende cibitari ni kumba kwithire kyagirithwe na gutira nende ni kwetho cibitari ya Kinande ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nawe Mwirigi Karinga wali MCA wa Bogeta na ndena umirite na kumeneria bunene utongeria bwa ngavana wa Meru Reverend Mutuma Ntwethinki aria kinya tamburangite utongeria bu nikire mutongeria ucho ugite mbundi ire tisibitari ya Kanyakine ya level 4 ite kuonanio thiubo sub county ya Bogeta na baria batongerete sibitari iu ni ageni baria board members nondo chairman wa Kanyakine tha ici Kanyakine level 4 ara kuanto bakiaria etawa Kinoti GK yararungamite mikumbone miaka itandatu wali chairman no akuma mikumbone arejire Kanyakine na Kanyakine atibati kuthwa gikurosaga kuma nkwene eja kurungamira Kanyakine nondo Kanyakine level 4 ile 4 hospital lakini urungamirite ariko harungamirite au members barabange tu inapopa mbundi ja mheshimiwa Niki Kinginya ura muthakoro Kinginya imemba wa mbundi ya Kanyakine uko Kanyakine kithuka uko mtu wetu Sebastian Muriungi uro wa toromba akuna no mitungu no kwa mitungu lakini urungamirite ariko urungamirite Kanyakine kana na impressions kana no isaruni ara nkubo akwina wapendwa asaruni we next ke wapendwa imumemba mbundi ariko Kanyakine agu level 4 weya kuona kwe batirongi uro kinya to kuma guku arungamirite Kanyakine level 4 kwe mtongi okuma yego kwa mwendo mutindo muthako mutindo ro presentation yara yegoji na rungamirite Kanyakine level 4 uti mtu wa Kanyakine uti mtu wa Bogeta kumya guru mpangande guru urungamite Kanyakine level 4 nkuruki na ugite mbundi eu ni athingati ba mujumbe wa South Imenti Daktari Shandrak Mwiti na mujumbe eu aretete mbundi eu ni kenda akathingatana na tubesa tureti sibitari eu ni rwangi rwa ugima antube Bogeta tha ici batunyekirite muno kiru tongire bubwe wa Shandrak Mwiti na Mutuma Ntwethinki no ntumantu yo ndo yakithithwa MCA wetu loreo ati umenyimbie kuendelea ido kuona nandi kumba tukuma gitine utigi ndo Kanyakine kiongera bakinya kimwe yo iwanga kiwinda ateteranga ndathithia utigi ntu gituma tuturingero theri na ndo kuwa mbeshi shireti ministry million 20 ido kuona ni Kinoti GK baija gwekia u atongeria no ntukuba kwenda na mbeshi iriko na mbeshi u tikingi gitegeri no ntubonde aturatongitie thaici be associated na mheshimiwa Shandrak Mwiti ofisi Shandrak Mwiti noe ibo barabonde botelwa Shandrak Mwiti ibo barungamirite ariko ibo barungamirite au niki akara itangwina Shandrak Mwiti mwenda mutindwa itangwina ofisi ya Kathuri Murungi wongi ugwetwa Sebastian Muriungi itangwina na Shandrak Mwiti Kinoti GK bote kwero ara Shandrak Mwiti yarungamia au Kinoti GK yarungamia au ko batu kira tukwenda thaici kethira Mutuma Ntwethinki na kwenda gututedia na rivuko appointment ya tobo bonde na ndikanto ba Bogeta niara nandi mutongeria ujo augite we atikira na gwitikiria mbeca cia Bogeta ciethira cigitumirwo buthuku na nandi akethira agicitaniria kuona utongeria bubwega bugucoka kiri sub county iji bukona kubuyo nandi amukabirite na rake thwari kia thone wiki athon kabirite na rake thwari ngethwandi na wau na kanyuke makinya ndari ngwa risasi mbugi antu beto ba Bogeta tutuba kutwa tu second citizens kira antu bankwene
tuna mwanto betu na yetu ninga kula shamu jumbe lazima tutegere moto onekenda tuna mtu wa bogeta uronto mtu wa bogeta no gatote jankuruki kabakinye kitara kire ito kabakinye kitara kaduri nkuruki kitara shanda kimwiti na nte kugo ungikira na nte kuundi no bwaki ata kindogo tuna mwanto betu wa bogeta tuna mwanto betu wa PCA please katuikarieni twara gwikaria tukoragwa nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibaya muno mwandiki wetu wandeto mutugi wa Jeff Wagituma no tubariboti na njira ikinyanilite tugetana mbere na riboti ingi Meru TV oro ne atinende karo Muriuki Karemi na uranende ne musiasa na nkuruki ne mwabara bakuromba gitika mubunge geshigo ne mbunge Kement North na chumire tenende na kuoneka akitharekirane ne mubunge wa geshigo mbunge Kira Imdaundi akiwa tumbito kinyanire wirane aburethira agikira kariba bagishigo mbunge kikumendero mbere kwithira kibaromba kura kaitene ukaukaro no mbete kwithira kimenerera Imdaundi no tubamiyariro mbere kwithira kiari akiwa karo ati kumenya bata akana ati kumenya ingwiri kuche mubunge abati kumba kwithira kirita riboti ya mwandiki wetu wandeto mutugi wa Kiambi. Karo Muriuki anasema mheshimiwa ndio responsible, maji is under the county government. Labda hajui ile MP anasimamianga. Unajua anatafuta MP na hajuangi. Imereje mubunge Rahim Daudi kurege changa cha Kiaroji rwa Mewas itumite murwiri gitekia mubungu wa North Karo Karemi Muriuki achumire na makaija manene na kumuchokeria kimwira na kwerwa bwega ngwishonze cia mubunge na ari tayari kumweberia gitene kwithira na atijirite akariba gicigo bunge giki mantu jambuge mujumbe ija EMBCD kirasine ABCD AEOU ote muntu gwiri kwethira akeresa waimbi ndagwa nguge oversight yeku mantu neja konye Mewas au no terere. It is true neke no nto mantu jara weta dairo weta kotini na nuije ngoge uwo gwiri no agi window 14 days ina wari reu public participation yare ina wari oteta ambi oteta kotini dai ngomenya koronere nyagweta kotini ko ukoretera koti reteo oretera koti high court no ntwaweta ambi kware ke tugwikia mantu jage tribunal na tribunal tega veracity yenyu ra kesira wenu ogwara imo chereri jegoro uringana na Karo Muriuki Rahim na remeto ko karioba tubwa karibano thimenti kwithira gutema jukumu etekaire ijawe ari ja mubunge barabara. Hata sangine ananiambia barabara hajui ya DE na unclassified ni ya county government na MCA ananiwekeanga hiyo kende arejere aja Nyaki West orarara kudithia barabara no tuku dakenda cyo tuku iro barabara ire njawa ina mbatere umire barabara kauga ateku orenja neku no ntotore kuga teku utore kuga barabara era teku na tano ntoretira kunja barabara eteku ndo kauga oni ntokomenya barabara imbi ombita na ogwe Rahim imbi ombita na mantoneja legislative agenda iro tetharo wenio mantoja oversight ngoge ku oversight ogeje ombera mantoja wote involved ka function ya MP involved ndio gera mantoja konye oversight yeku legislative agenda yeku mantoja ogoje bwiri kwethira da hiyo je kete to the floor parliament okenda tona ntibano ndimenti no tetera na kirinta toigene na rando ya Mewas ambio tuko na deni ya Meru County ya 840 ya sewage na mimi nikiwa MP najua hakuna deni tuko naye, so I need to be shown ni wapi county government ili commit na utumumba kuga ugo tije kwene randura Mewasira ajukirwa aja irandura Mewasira ajukirwe egitera ngavana kiraito murunge na irandura ajukirwe re debt kenda siwa line siwa range edidwa obviously nije kutumba kudra kuna sewage na roje company there water and sewer services sewer company so nande kugo tije mantu ya ndeni ukakana inya mantu wazinagwa kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Hiyo ni ripoti ya mwandiki wetu Wandeto Mutugi wa Kiambi kuma gicigone mbunge kia North Imenti. Mathomo kaunti ya Meru ya arimu banje JSS bombete kwithira bakibwithe maandamano bakiwa bonende batechoka cukuru ukia kwithira thirikari ya Rais Ruto etethekiria kana kuthikira mendekithie yobe bomba kwithira abakiandi kureta wana gichomba permanent and pensionable bakeri bariwa babati kumba kwithira bageta internship kwa meri 6 akikuma bakomba kwithira bakewa twanya atwakuritana. Mugus Power! Tunataka nini? Tunataka PNP! Thirikari erwe tuliaja ja Mugus bara bate andiki kaba andiki na kandarasi na tukiuga shukuru itendelea watweka thirikari itionania barabara kana mwerekeo ju mwega ju baandika na njira ya permanent and pensionable. Gutio tatha itukumenya koti ya nthiguru High Court neugire kwandika antu gikandarasi it is illegal. Court of Appeal yachokerie kana ya farm ati kwandika alimu jaba bandiki ngiri 44 ndene Kenya ni illegal. Mugus Power na kauli yetu na arua ikusambaratisha mathomo kuga ngiri 17 iria these teachers baandiki be qualified by our TSC number ibatu tulia thirikari nekere budgetary allocation ya ana kana alimu ngiri 44 baandikwe in permanent and pensionable. Kagite gakinyetie kakuthikira mwana wa hasla andiki chiringi ngiri 17 na kandarathi. Mwana wa hasla aethetwe nkombo nthigurune yao andikwa na kandarathi ekwinyangwa. Katukwira rais wetu athingatire koti cietu cia Kenya uria cikuga that kandarasi ya alimu ni illegal. Kingi katukwira aciari betu bari nja ciao ana benu beta skuru katukwenda kubwira bationa alimu bakubaitana nontu alimu bateja skuru batu injirene turi na tugakara njirene monka tuone baruga cia permanent and pensionable. Alimu bakuthangika muno anda thirikari ria twina yo na arua alimu baba baitonya o interns bari na promise thirikari nene bakomba kwithira bakiandikwa anda permanent and pensionable terms. Narua eje as you can see bai barabarene na ani banjeti ochoka chukuru kiumia kiki ana bakachoka chukuru na batethira alimu bai chukuru kioria kiakwa kimwe ki thirikari nene ithirikari itukone ikitumira to the tune of 89 billion kimbecha tukona ikiomba kwithira chimi is appropriated ende kuandika alimu baba ya Narua it will take less than 10 billion na ikaomba kwithira ireta impact ke over 44,000 JSS intern teachers baratu inabo ke forori eje yetu Kenya. Tukerekana na riboti unende ekonge na kuru ariora chukuru chiregeri kumba kwithira chikiambiro chogwa kiumia kinga bana wa county ya Meru amutumanto ethinkia no mbetu kwithira kiri uria mutaratara ya wiki ametu chukuru kenda na ba ECD abomba kwithira bakenywa uchuro chukuru ira gichomba ita wa school feeding a program akiaria na ugete untu bobo atira na baba igebe kwithira bagichoka chukuru kinya barago untu 10 na batikona gintu ya kuria riboti ya mwandiki wetu Wandeto Murithi waba. Muthenya jwa Narua gavana wa Meru Isaac Mutumanto ithinkia nombete kwithirwo akiambiria mubango jwa kwenjana ushuru macukurune aria ombete kwithirwo akirokeria malori njojurite mitu ya ushuru nikenda iri ntuku ya kurugura cukuru aritwa bagita bethanire na ushuru une kugana ndi mantu jakomba kwithirwo jathongi nkuruki ndi bagakunda gacuru kau. Narua as the children at the schools open ana beto bagatri mana nagintu kika passporti mathomoni na ingwetikiete will be different from other opening days tema etekara ya other terms iraba barurire skuru batena wirigiro because we know the aciari beto ne botri mana na different challenges na umaturene
baba inge batena bia korea baba inge ne ba ndere imera bia fail especially in the last season ya mwezi wa Oktoba mwaka mwezi wa dhaira buraka teleketa ina wa Meru season ya siari barari na on board ni kuhakikisha murio yura muchiari yakithire na yuo kusumbuka nina ankarita maybe a cup of porridge ina ankarita pia korea bia mwana akija lunch time ngugeu ekayugwa ne thirikari, and that is what we are doing today. Nenda kukwira program we succeed without you teachers. It is succeed without our administrators. It is succeed without the support of the public. So tuinanguge ya kurita kile success ya program we ya kweya na meals kana kufeed twana twetu na ara skuru. Why am I saying so? Ni no turete mutu skuru na kwa twika baraba kunywa uturu to the intended lot. Tema inkorika na iko akunda sueria ya moi na eria reuria moi tware thaira kinya tunduke na ara maturene tego menya gethero rethera na nteto na twana tukauma skuru tutira kunderia lakini ukarethera maturene kwena muciari uwikireria mayani na tekana keyire na rio no ntuitwana ginya na rio authority etikiritu kwa na muci but tekana keyire na eria batu karethireire kurua chaiko kao karaya ninganda thome egitari uto ninganda thome egitari uto agunda sua eria ya batire kunyuirwa skuru lakini no rethera rekeri mayani neria rera ritabatire wikirwa mbi ritabatire wikirwa mayani kana sukari ya batire kunyuirwa nara ribatire kunyuirwa skuru. So ni unontokoria ari mobeto because you'll be the managers, you'll be the implementers of the program, you'll be the people to oversee the full implementation from the onset to the end of this program kedra kwire korodira, of which I don't believe we can dira ngaya getwe ya opportunity ya kuserve ninkoboromba bogetekiria mutuyo yoruwerwa mechie yetu ne yoruwerwa skuru ne kenda na beto ba findicas it is envisaged to support the education of our learners by school. Kedra ni mutuyo akorwira mucie yo no to bange ringi uratoka support ya ciari ende mutuyo skuru yo batere kunwira ko skuru yo karua na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Iyo ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga yatunekera kanya gakunoka kire chunchiketu kia mbere kia Ndeto cha Meru TV oroketa kuraya no tuchokirete kire kichunchiketu kia bile tuna mwananili wetu wa Mathithio Paul Ngujiri ni wambita Muthoni wa Kiramana. Inginanginene kia mutindo kangangi kore Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ukeni aja Bezalel Hotel Meru turiki kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria bire na shama kumariko nerietu na bithuraniri na utiabo kinande
Kuthuranira michemanio kana corporate event. Modern conference chetu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda. Nkoroki turi na free wifi, parking ya kung'ana na iri na ukaria, gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba. Kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkorokaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria. M College mwana waku akegwatira mote ya makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya. Tuna courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mcollege.ac.ke kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. M College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga Nopeo tupande ngazi pamoja. Wateweni ikiri gichunchi getu gia BLA kendeto chia Meru TV oro wambita muthoni wa kiramana mwananili wetu wa mathitho ni Paul Ngujiri tuguchokera kunenkeria chio ringi na njira indaya kenda utiere nuko wata chionde wora chiukarikana maturene kurikana weta na mbere na ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya tukiura gatarumwiko mwankantere chia buri ntura ayandu nywire riwandine ya kiru gishigo mbunge akia buri yakariba gishigo mbunge kiba chumirite na kumba kwithira bakiona ne kuria kwandwa koni wongeleku apo tumiri buthu kubanda wa chiambogi tabakere ndi bagwete ndawa iri no chitume ana babethe bakomba kwithira bakiangaratana uturo nendi bakuromba thirikari yombe kwithire kinyile rutero kare rutero na kenda utira barabonde bakwende na kurua anchobi ndege ni watho na kinyanda wa chonde chiambogi taiba kuyukirwe talia ria kiwatho riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibone. Koi wandini ya kedwa na ribore ne bachumerete kutheta na nikira bakuo tumeri babangi wa mwana chobi ndege ni watho ni bongelekete muno kontoko kwena vijana bietu ana babe ate baraba inge baedo na kinyethira mwesimiwa rendikiri na gutojokeria ba mwatuikari atuikeria nare ana baraba mbere ya mberia kojokia kwa ana batare bagweta gonto ana bau betu bathokirete kontoko gwetu muno ndiareria erie kwa ndunyu ana betu bakunywa bangi sana
na bangi ici nkauga kinyetha ne nyunya wanga ataki thirikari sendi imwe no ntokeja kwetha thirikari ne njukaia tuere bateri ote mwana obati kwethira kenyunya bangi no ntobeta berwa kurenyua bangi kona bamenyi na kwetei beta bakukumwa gwatweka ana beto bateko getate maganto jakathireru areko jakathireru ironkoria katwena thirikari reko tutotiomba kuona haki yetu kana bakathirira ntorene ana bakagitabura bakanyunya nchobi mbimbi mbaria ni ere irabo bionthe ogeta mbaria ni irabo 20 ndukane ni thano bauba ana betu baurire na areko nau batu arangoda kwari muno ne agwa bangi gwatu nyunya ojumu twamenyeri mu kijoro ugojuzo ambere okinyandu jubari koi yo bangi na utombo twera sabueria kana sub chief batije na bangi uma utomu ntomba gwichi daitida buru bangi nije kana na yuma na twena askari mbari bomba kuwata antubo banyui bangi gwatu gekurua ingi kuthithua kumithua na egwetu bangi ero jathigara riu baruana bone bathokere Bruno ntobo bangi bakiromba thirikari utonyera no batethia ai kurarire otebia kuria twena bio tenyamba tukaunerwa ngoko tukare thia njini cietu so na ndi kuga atire inya thirikari yetu netegere nteto ireko ona kinya masibo jetu na masap chief jareo ibeje masinani bategere no ntunya nchobi mwisi enda eru antore au ali na tukona ana babieje especially our boys bonde baraere bonde para umire ndu bonde nontu kwa bangi anyunya bangi kwena kange bagweta gachoro aika uko kana uri abo budu anywa bangi aikira gachoro muromo atoka kanyoga chobi kanini kanuchu muntu bukiari no muntu antu abangi tafadhali our area sub chief no ngorota muno nontu no mami kirasine bangi na nchobicha naja igwata wane sabueria na sub chief lakini tutikuona wala kuthire kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Hibaya muno mwende wala iboni kuma gicigo mbunge kia Budi abiashara kumantere mwanya cha yembi bachumirete na kubwithi kundi abya komba kwithira baitire bikobokire na kinya kuguna akire biashara cio bakiromba biashara bange batithirite bagichunkumane kiri kundi bia simbi yo bira bitomete mwaka kinya abakabwithi biesako arane nde itwekete oteithio kirebo bachumire na komba kwithira bagichunkumane nabyo no tutura ne bikethira bikibateithia ini kirendeto acha biashara chithurani mwandiki wetu wa ndeto mukiri onkunja tubyambererie turi kundi mwanya kwetwa ndi twikundi twiringanira twakinya antu amwe twakinya simbiyo eta wantonyere simbiyo na mwanga thaitu esako ito wetwa furahia sako ni kundi mwanya bila bienjerete ntere sembe na bisekene tantonyere simbiyo na monka thai ende ni umbeta kwethira ikura na monka thai ni umbeta kwethira ikura monke kinya kesako iraba weta furaha sako bakiuende bena kwiruko nene no tubombere kwethira betri manamo kutaka muthitho kanini nere njira imwe ya utethania kaita kara mtu ona thina ito kundi to na ntorene itwethira tweka to saving tweto to 20 tweto to 50 tweto tuona itukolia tuona tukia kusemania turia motomba witethie saiti na kuma utore ya maono yau turainganira turi kundi turapom simbiyo na simbiyo yetawa ntonyere simbiyo na ke simbiyo tuona tukwingea tuona tukwethira twe baba inge tukwethira tukweta saiti kinya yora twerigirite tuona iboya twethire twina saku bwasoka bwakinya simbiyo na bwakinya sako imanto ya kuriaria muno na manto ya marito na ya kuweria antu nonto batu enkuwe ikundi bionde bira zeto kundi tonini iba siomie bethere bae sakone tawatweka ikundi bira ndugumiregere bio ndethera murungu andethia ndegero gurugu ndaromo iguru ndina gura kini go iteri wariko wau lakini murungu na ndetherie nonto thine jiontheire ndugumirete murungu na mbirerie jio ningwibwega kire jaboti ye gundi twendelee riu muthie kire kundi kebe tomantomo kire atongoria mwanya tomba no ntotwe na saku ito kuromba atongoria bangi beye bato support ndene saku ye yetu
muno no twende kinya ntomerie kinyele kindike ito no tuwe wiwa to iretwo muno kindike atuliongerete area ye turi moni uma muno kinya fi yane kaura bia kuria bikaura ko turona kabatwiringanirite nikenda tumbotethania na 23 era muntu akuona gua badue itwere njeste kone buru nikeba tutumenya wetatea gutetheka ajugumire geja ko gumagire gundi utonto ba kulitwira bako ya mbeza kana muntu arombo tethi kana karombera andu kinyete urabisa kana nkerwa ubendera tuongana tule kundi turasimbio kumasimbio turaire saku na tu kwasa kwendi kuona tueta mbere na tukomba utithia saku bubwa onto Nkiripotera Meru TV kumanto beto kiongwerere gembena mbeta mukiri onkonja Ibaya muno mwandiki wetu wande tumukiri Onkonja kumantereche yembe no ndubo ripoti ya biashara ripoti ya mukiri wa Onkonja ya twikira gatanta gatatu cha Meru TV oro bantu ko ya Jumatatu tariki 27 cha mweri ywe na mwakeno yoture yangirile 26 ni wambeta muthoni wa kirama na mona nile wetu wa mathithio au karipol ngujiri na kinya watu chokere nkatho no tuboko na kanya ka ututhia atira kimitandao ne yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya ngakurombo kaita kurano tukwena mibango kathomba ile bangi no tubonku no totentu kuyokombo koloko tetha utindaika ayakuluka uo tamenya utathoma na kinya tomba kwithira ukithoma ku kwa Meru TV hithira wena kaita kakea Pixo tauna nyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard Spiria na executive akiri michemani ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix aja Pix Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirole na karutera ukenero tungata bo spa sauna steam bath manicure pedicure na